tuni kukinius vezosi na boncha ven lem nei vin tunia jong holim na chomcha hin nei ki no itin tuni I holim na diu hi a hi le keno UPF in MHA to kimuto a ki ho na nini sung ki ho na ananei na ho neo cha hin hel chen ki no hitin abana Indian government in army ho Indian army ho atam thei pe na koi dinga phatsa na akinei ta ve ti ho jong hi mu a hi in hi chi ho hi he thei ne divin detail devin hin se hitin hoilai muna Indian army ho deployed Boldingham a hi lo le ipi bola Indian army tampi koi dinga Indian government in phatsa na anei ham ti hi ga veo hitin mi tampin zan hi online live in bol na wa jong chu eten in bol tawin hichi wa jong chu izat ham khat kan sai hi ta in a hin la mi tampin zat hin sai a point zat chum UPF le KNO makaina MHA to ke ho na chung changa jong hi daw tampi nei win hichi hi janla jong chu kan sai ta in a hin la tuni a jong hi neu cha ga sei chen ki no hitin tuni hi 9 November 2025 a hita in hichiwa hi I het theina devin aban bana I gam sungo hi han a hi lo le India gam sunga thilza chom ho so ho jong hi nga veo hitin amat sapena Indian army hon atam thei pena army ho koina dinga to gon anei na ho ga veleuhan hichi hi Indian map hi hoita veleuchin chicken neck kitia ki he hichi corridor ti ajong ke hi in Siliguri corridor ti ajong ke north east le India pumpi ki connect na hi hichi lai hi niau chakhat a hi in hichi hi Pakistan le Bangladesh in aphat changa atup jingo khat jong a hi in chule China ho jing in jong I chan ham khana hi chi su tan ne dinga to gon anei jingo a hi in a hin la masanga alongel ho jo se hi China ho anamol so zo ta lo a hi in hi jong le tu chunga hi Bangladesh le Pakistan hi pangkhom kit na hi ta chu India su ke na dinga hi to gon anei jingo ven video masalanga chong chu kana sai ta in Bangladesh map hi ga velo chen hi chlai ka bo hi Bangladesh map a hi ahin la north east phabe pi jong hi ahin lawin ama ho hin a map mo hi ahin sulin vi ti ho jong chu mu a hi in hi chi keu chu a hi point tu le tu a Pakistan le Bangladesh ki god dan hi nasathim le jeng a hi ta in hi za chu Indian army in jong a hi thei chana hi chlai la a hi ven bit theina dinga to gon ne ngai ti a chu hi chlai a hi Indian 3 new garrison ho koi beding battalion sanga tamzo koi beding ti hi to gon anei wa hi in hi chi hi Bangladesh to ki boulder dunga hi nasata koi dinga hi India in jong thulu na anei tai ti hi mo a hi in a hi le mi khen khat chun ipg a hi chiwa chu India hon Indian sepai tampi koi dinga to gon anei ham tile he theine diwai chiwai ga velo chun Bangladesh ho hin masanga chu hoita government a function lai tilehen hoita ki vai po wa Bangladesh lam kai nun hoita analam kai laya chu India to relation hi hoi a hi in Bangladesh le Pakistan relation hi hoi be se lo a hin la hichi ama hon aprese a prime minister no a hin del do wa patna hi I chan ham khat Bangladesh jong hin Pakistan hi ahin tha job kina Pakistan to hin ki tho khoma hichi Indian corridor chicken neck kiti pen hi sat tan na ding su tan na ding north east la theina dinga hi to gon amazing wa hi in hize acho India in jong tu a hi military exercise za chom jong a bol wa sepai tampi hi Bangladesh to boulder dunga hi koi dinga ki phatsa na ane wa hi ti hi mo hi in chole Bangladesh in jong India to boulder dunga West Bengal a hi lawaile Assam ti boulder dunga hi airbase ane ho jong hi nasata in upgrade a bolovin
hi chiwa hi radar zat chom chom ho jong a koi vin missile ho jong a koi vin hi ta cho air base ho hi na sata upgrade a hin bol vin China made air defense ho jong hi hi chelai la hi deployed a bol a koi ta ve ti ho jong hi mu a hi in hi ze a chu India in Pakistan le Bangladesh ki got dan ho hi a ve win a hi le hi chi hi galen pi hung so thei a hi lawai le hi chi Bangladesh ho ki got na hi a ki mo ko ya hi le chun i chan ham khana a hin to kha thei uma hi tai ti ze a chu Indian Army tampi hi chi Siliguri corridor chicken neck kiti a hi Indian sepai ho jong atam thei pena koi dinga hi Indian government in phatsa na neya a hin koi wa hi ti pa chu het team na dewa iga se wa hi in tu hin neu cha I topic dangwa ilut masangovin pan khom hat na ti a ipan na ho ga sei ki no hitin hi chawa hi account details so ki coin IFSC code ki coin koi to bang GPay bol nom jong hi chiwa hi GPay number ho jong a ki coin chole ipi zo teng ole hi chi number mama a hi screenshot bol hi tin imin ho to I thot zat ho to in thot ji di wa hi mi khan khan in nein thot novin a hin la namin ho akiba ji lo za cho hung ki koi lo loi jong tampi au min hi ji chun a hi thei ai le kanam mi te ho pan khom ding te ya pan hin la ho zo sin pan in la zo ting ole screenshot bol hi tin imin to I thot zat to hi cho chu hin thot ji lew han ki chi ta hin ta do thei di wei ti jong chu iga sei theu in tin koi tabang hi chi phone number me lu thei lo au ma hi jong la hi chelanga hi QR code aki koi ki nin hi chi QR code hi scan bola jong Kihoupi na hin bol jing thei hi ti chu ga sei theu hin tin hi chi wa hi ga ve kit law han phan ma sa chu mi li ho in a sei wa hi ta in tua hi mi nga apana som le thum chan ge pan hin la ho amin hin pe ho ga ve law han a khat na a hi kamgin ho ke ba hi in ani na a sei pu hong sai abana hi lun min len chong loi abana lingnei hau kip chole family ho a hi win aban kit na hi jk thang a hi in linda to thang a hi in hembul tubong a hi in abana lal kholin tuboy a hi in min len lovum ama ho se hin tu chunga igam inam pan khom ding dei na a hi pan a hin lakit no win a chung chi win cookie channel family thalengin kipa thu isei win hi chole hi chiwa hin to ho hi ama hon ane sun suno akipal kham khamo a hin to wa hi in a hin to la a hi ga velo hen lingnei hau kip le family hon a hin to hi tampen a hi in ama ho hi tu ni adinga hi man of the match a hi tai ti chu ga phun do hi ten ama ho chunga avelin kipa thu sei win igam inamin to gon anei na khatna igam inamin ha sat na ito laiwa pan hin la ho chu ama ho hi a hi ve ti chu het theine dinga in ta do jiw a hi in hi chiwa pan khom hat na ti a project ni na hungki nei pa hi a hi le chun igam inam sunga leader ho ki mo pi a lungel I to bang ane yu ham ti ho hi chi la pi ki ding ti hi to gon hungki nei a hin tu le tu a jong hi kukinam sunga hi ga velo hen eilam kai ho jong hi ala sam le jeng ta win kiza to na kiza mat na ho hi ala sam ma jeng in hi je achu connection hoi sim phau ti hi chiwa organization phut no hi tin a hi lo la dam lo khat ki tho piu te ti na a hi di po in a sa ilam kai ho hi iti isu hat no wa iti ipan khom wa alha sam ho hi isei pi wa apan la na ho hi iti pa cha ding ham ti hi to gon ki nei a hi in hi je chun kanam mi te ho a hi thei chana hi chi video hin be ho zo sin atame alhome tipo hitin aban cha pan la so ke hitin e hon neu cha cha in su khom tengol tui jong hu neu cha cha hung longa a hung lon khom teng le tui khang lien hung so a tui lien ta hung so a hi ni chi ta banga chu
kanami te ho tu ni ajong hi igam inam pan hom ding le thakhat na din hom ding te ho zo sin pan hin la so ke hi tin imin ho ga ta to khel khel a hi lo wa hi le igam inam din mun ho hi hoi ta gelu hi tin pona lew han tu ni a hi ke hi che wa hi pan la lo thei ka hi ta poi ti pa hi ki gel lo deu ka ta san ne hi tu hin e topic over an chi kit lew han keno UPF in jong press release PR ahin bol nawa MHA to akiho na ho hi chwa hi ahin ta do win ama ho hi nisim group le sagi achu November 6 7 achu kiho na anane yuwa UPF le keno in MHA to kiho na anane na wa ama hon thu sei na anane wa hi chi ho zo se zo ama hon hi chi vai PR ahin bol ahin press release Mipi heading a phone do na ahin bol wa page ni ta ahin bol ahi in pat ma sa jong chu su extend ahin bol na wa jong chu mi tampin idei lo na point izat ham khat in a say win na sata kinil na in nei wa hin ahin la hi chiwa representative ma gapang lamkai hon hoi ta hil chet na ahin nei a hile mi pi ki thip ahin tu a jong hi chi hi hoi ta isima hi le chun mi khen khat he alung kim lo ki mai epj enam ni ti a hile hichiwa ki sei pen hi ga velo chun the current policy does not support creation of new territory ti so hichi UT atha sim ding hi MHN aphal sap aphal pi poi ti hi ahin sevin ahin la hi chiwai ga sim be gi lo chun hichi hi consultation boarding with community other community in Manipur tis adang ho tong ke howin tin Ting la chun hong ke sa kit ding hi ti chui chawai ka velo chen len dewa ga bolo hi tin he theine devin line hong ke kai pa hi ga sim lo chu me pi tu le tu a adang statement adang ho zo se chu boina kinei be se lo a hi wanga hi chi lai point hi ki dei lo a hi ama sa jong chu kan sai ta in government chun adei dan aki sei ding hi e hon zong I dei dan ki sei de wei hi chi wa chu ilung hla lo de wei ti zong hi ka sei do no min ama sa jong chu na sata akinel na no ma hi in tu chunga jong hi chi wa hi event na hi le chun government in union territory atha sim ding hi tu le tu a phalpi ai poi tu le tu a ti chola a hi le nga jing le thaya ding a sei lo chola na le hi chi chu a hi in hi ja chu ama hon a sei be kit na wa chu hi chi territory bol na ding a chu other community ho jong Kihoupi hungai kit ding hi ti jong a sei chu a hi ai le hi chu ho to chun a hung keu to thei ai le chun a hi thei ti nai chu hi chi hi thei mong lo ding hi iti lai hi jong le impossible a hi poi ti chu het nu ngai chu na iti lai hi jong le a hi thei mong ta poi ti na hi de lo chu ama ho jong ki ve ngoi chu e ho a ding a hoi ta a sei ho han lang hil to ai mei te ho jong hung ki pan ki thei chu I ja chu thil hi ki gong a thil chu a hi ti mong tai solid mong ai tai ti tiang le phon do na di chu tu le tu a chu khat vei to khom pan wa a hin sei vai le chun boi di hi chu hi chi chu a hi ja chu thil iza kai hi apan bana step hoita ki chi a hi chi dung ju ya chu ki sei a hi in hutti lova tu le tu a hi gang ta mu te ti le mi pi hon a ki ho chu ki ho tan te keno UPF ama ho chu government to talk nei a hi ve talk chu nei ta vin te ama hon a ki ho chu ki ho tan te a hin la mi pi ho hin pan ila wa gang theilam pe na state government su mang na ding to gon in hei deu hi chi in ei wa hi le alo theilo wa an bol deu chula ama sa live kain bol na jong chu kana sai ta in ei hon tu ni chan ge a Manipur government izop mova Manipur government noisa ilung kimova hi le chun ipi bola chu government tha chu in pi de o center in hi chi in pi theine dinga chu Manipur government chu isu umang phot nova hi chi ting le chun ke ho hi law and order nei lo ka hi ve iti ding le law and order administration chu
ama hon in ngai to pi di wa hi ti zong chu I het thim na dewa neu cha hi chi PR chung changa chu isei a hin tu le tu a jong hi news za chom chom a jong hi ka velo chun hi chi point khat ja chu hon a za za isei a hi in a hin la tu a hi mei te hon jong na sata hi chi chung chang hi iti pan la ding ham iti su ke pi ding ham iti block thei ding ham ti hi to gon anei jing o cha news so hi ga velo chon article ki hap so ke chu hi chi chung changa hi meitei hon chong na sata ke holim na aneiwa iti kha tan ding ham ku ki cha ten athum pau hi tu le tu a hi ama ho gamala e ho ki chi theilo a hi in e ho gamala ama ho hong lut theilo a hi ta le hi chi wang hi soi ama ho pawa ga ki se yan lang hele soi te bi a hong te te ding ai amu te te di wa hi ti pai agin cha no ta e ho hi 70% ta bang aging chalo ki na lai cha ai wanga ama ho hi 70% in agin cha te ta chu hi chi chu a ki chan ma ma ta chu I ja a chu center in cookie ten cookie zo group in ut demand a bol pau hi it isu tan pi di ham it isu boy di ham ti hi mei te ho ki got na sata ki got na jong a hi in hi chi wa chu ama ho dinga legal ta process a chi theina ding pa chu a hi le ku ki cha te panmun hoi ta pi ding aban le popular government sim do ding hi chi ting le chun gamsu ke kiti lo ding a hi ti pa hi to gon anei wa hi in a hin la jan hi UPF ke no hon a seina wa hoi ka sa khat cha hi le ke ho thinglang mi ho hi phai cham leng pan ai ti laya jong include a bolo a hi in hi ze a chu ke ho hin tunia hi ki vai hop na tum ka dei ta vi ka gam sungu jong ama ho na chon thei povin ama hon ka gam sungu wa land ownership jong ki la thei povin hi ji chun ke ho atuma ki vai po na nei pi di wa hi ti a sei pau chu hoi ka sama ma jingin hi ze a chu tunia kanami te ho jong elung hla lo di wa hi 70% tabang mei te hon jong na sata aku ki cha ten I thu mo hi ta san na lien ta nei wa hi tai ti pa chu he thim na device se wa hi in chole TSA thado student association hon jong dem na ahin bol kit no win media release ahin bol na wa chu strongly condemn ti ahin hi che wa hi MPSC ho na sata dem na abol wa hi in ahi le hi che wa TSN dem na abol chu ipiham tele tu ni ho a hichi Manipur state noya na ke hop na ti ding hana to na a hi exam Sunday ni a agot pa hi na sata a dem na abol ve ti chu mo ai in hichi wa hi tu ni ai hon ku ki cha ten ki vai hop na tum inei lo vai la phat chenga hi chi to banga dem na hi I bol jingo ngai ai tai azi chu tu le tu ai thu mo jong hi separate administration ke ho ki vai po na atum ne pi vin ti hi a hi in a hin la mi government no ya I lai se a chu ama ho government in a sei chu I zui jing na lai di wa hi ti jong chu het no ngai hi I to banga dem na ki bol han lang I to banga ki phin jong le min government khanin thulu na anei khat chu I ma cha ki bol theilo hi aji chu ama ho I ho to banga Christian hilo a hi bit Manipur pompi chu Christian state a hi zong ki ti theilo hi is a chu to a Indian central government in zong SSC exam hita ta EP exam hita ta cho jong conduct a bol chengle Sunday ni a thun sa ji hila hi chi chu a hi in ETM khana state na a hi le wang chu e hon I dei ni hlun sa thei hi ti zong lew han ama ho a government po ho chu pathin oilo non Christian a hi za chu e hon I ta banga condemn ke bol jong le a phat chum na ding di lo hi ti pa hi I he nova hi chi to bang I dei lo wa hi le e hon ke vai hop na tum khat ki sim wa e ho ke vai hop na tum inei wa state chom inei ting le chun inop ni ilhun sa thei wai pathin ni ti lova adang si ilhun sa thei wai hi ahin la hi chi government atuma inei to ka wa
administration atuma inei to ka wa chu mi thunoya mi fixed ni a chu bol ngai jing I to banga complain bol jong le hen akan na umlo ding hi ti pa chu iga sei pong kin no hin tin aban kin a hi ga velo hen KSO Delhi hon thupon kipa thupon na ahin bol naw le congratulation ti chu pa cha na message ho ahin thot na ho wa hi in ichi hi KSO Delhi hon election atha a pudding ho tam tha a pudding ho lendo na ananeiwa November 8 jani ni ho achu phono na ho ananei wa hi in ichi election anabol na wa leader tha ahung lendo ho chu a hi le akhat na a president dinga tingbem khong sai ti chu neng nei ting alliance tingbem khong sai a hi in vice president na hi how hogin how kip a hi in general secretary GS dinga hi ngam khotin thang how kip a hi in finance secretary a dinga chu ching nei hling a hi in social and culture secretary a dinga hi bliss how kip a hi in information and publicity secretary a dinga hi pi hoi to thang a hi in education and secretary a dinga hi thang len mang alliance mang kui guite kiti in aban le sports and games secretary a dinga hi paumin lal alliance lala khong sai akiti in it's a hose hi tam tha a dinga leader KSO Apo pi diu KSO Delhi block nga ai po pi diu ama ho se hi lendo na ananei ti chu nga phondo ke no hin tin abana hi ga velohen kana area join action committee for anti drugs ti a hi ki form na ananeiwa ama hon jong hi chi Chandel district lang a hi ama hon thupon ahin bol naw jan hi achu thupon ahin bol lo hi in a thupon bol hi ga simdo le hen 29/10/2025 ni ho a JSC in notice anaki sot sabang in tuni date 8/11 Saturday ni ho in joint action committee for anti drugs kana area le gamsung CSO hon ki tho hom in silin wang ho a Mr. Sei kholet chen na in chu phit pi in a umtan a hi chule ama jong hi gamsunga cheng thei talo ding a hi ti chu phon do na ka hin nei u win a hi ti hi a hin phon do wa hin ama hin I to bang drugs a bol ham a hi lo le pi thil a bol ham ti chat wang cho sei po win a hin la 29 October 29 2025 ni ho a notice an bol dung zui wa chu join action committee hon notice an bol pau chu azui lo je a chu zan hi ni ho Saturday ni ho a chu joint committee action ho hin action ala wa pu Mr. Seikholet ama hi a in ho jong a phit la wa agam kai sunga jong cheng theilo dinga hi thupi na thutan na ananei pi ta ve ti hi na sei be ki na wa chu hi chi thil ki bol hi koima noi si na ki bol a hi pon gam sunga khang tha ho khonung ding gel na zala ki bol a hi ji in koi tapo in nop mo sa na a ila lo divin ikitim uvin hi ti hi thupon hin bol kana area joint action committee for anti drugs hon kona mo ahin hi chi hi iti mi khan khat chun gelo hen phai sa ma mai theu a khan khat chun gelo hen hi chi lom chu tu lai ta I gam ha sat boy lai ta I mi sa khat hi tai bola hi le gam sunga jong cheng theilo dinga hi la I bol wa hi le I chan ham khat e ho ki ka hla sap na thei hi lo ham a hi lo le hoi la ya cheng ding ham ti ho chan ge hi ngalong gel jong enei mai theu hi in a hi the a hi le hi chi to bang thil I bol hi I gam INAM ven bit theina ding le khonunga khang tha ho ding gel na ki tong a hi in a hin la
hi chiwa hi khau bi se danin ka gelin ke gel dan neu cha ga seileng hi chi hoi bol sang wa hi ami pi zo hin lung ki gel thei hen lang an athil bol ai khat zo si chu a drugs nei zo si chu ki hal ha pi ji hen lang ama hoi vet na ki koi hen lang khosunga itiam khana hi to bang na hin vel bol kit na hi le ti pa hi kit zo hen lang hi le hi chi chu e ho dinga khan to na khat a hi zo dem a hi la vai le hi chi wa gamsung ki khel na dinga na to machal jing ti hi chi to bangai na ki tong hen lang pu he jang mi sau lam kai nan na ato ho hi chi to banga hi ki bol le to ama hon hi chi wa na ato pau jong hi ga veleu chun I gam sungu wa pa chalei bol sanga chu a hi the a hi le muchi za chom chom na thing ho a hi lo le alu ti ho tu zo a hi cho a ku na sum le pai holding dan hi cho zo hi counseling ki bol hen lang holim na ki nei pi hen lang hi chi I bol wa hi le hi chi chan ge I gamo ato kha hi in a hin la hi chi thakhe la chu hi chi I bol wa hi le hi tai sum ki mu a hi chi wa hi sum khat vei bo na mu a hi in chi na bolai le season ni thei hi chi na bolai le season thum thei hi chi wa ko na chu sum hi za na mu thei hi tai na bolding pia a bolding na san ge ki hil hen lang hele Mipi ho ki khel ding en ka ta sanin khutilawa mi ni hol na khat hon isu sit pi wa aban don lo hila ZUF ho bol banga I bol wa hi le chun khat le khat ki ka ki he thiem lo na hung thei ding ham hi ze a chu hi chu ho a lo na ding a chu I mi sa khat chu ki model mang thei lo a hi in I model mang sang wa chu gam sunga khan to machal na thei zo na ding a chu koi ta bang ham khat thing lei bol thiem ho khat Kihoupi han lang hi la vai le alu tu thiem grape bol thei a hi lo la za hi chilanga lam kai ho hi Kihoupi han lang I khosunga ki puilut han lang counseling ki bol han lang hoi ta a bol ding dan hoi ki hil han lang hi cho chu ki pi hen lang hi ta bowling no me hon hi chi a ball thei pasal hon hi chi ball thei in ko khan in hi chi to banga hi I bola hi le kum khana hi zat hi kin so na the hi ti pa hi alternative pa hi chi khela thil ball thei na zo chu hoi ta ki vet sa hen lang hi le I gam sung inam sunga I ki tho pi ho I su di ho zong hi ki pa zo ding ham ti pa hi longel neu khat nei ze a chu in phon do wa hi in tu chunga pu he jang lam kai na chiwa na to a hi nei ho jong hi igam inama dinga khan to machal na khat jong a hi in koima I chunga I VAIHOM na chunga jong hlaselo dinga hi ti pa hi niau cha iga sei be ki no hin tin chole igam sungo wa ipi bola phat chenga hi security force on operation abol jing thei hom til hi cho state police ki tho pi be ya chu army hon ama ho machama PR zong le SARS operation azat abol thei lo wi so ama ho dei dan na chat thei lo wi chu chi acha thei ne di wa chu state government to ki tho ngai chu hi je a hi the ai e ho ku ki kam sunga jong hi state government sumang po lew han inam sunga panda ho jong ha nen tin INAM pi jong ki pa in tin administration tha jong agang theilam pe na ikibol ro thei de wa hi a hin la hi chi hon eilam kai lo wa state government in amun ho iko pi lo wa le chun state government chu center government chu a dei na a hi ta chu anop nop na lai thei lo wa hi ti pa jong hi I he no angai ti chu tu ni ai ga sei thei hin tin het thiem so ke de ta sanin tu ni hin sei na wa mi tam pin na sei chu hi chi chu min a bola hi le a hi ti zo e ti a jong chu I sei mai thewa ya ji chu hi chi wa thu phon pa hi ga bi se ki sa hi na itiam khana imi isa kha chun a bol khela hi le chlai chun na bol khel ta hi chi na bol sang chu hi chi zo bol in ti pa chu hi chi chu
imu sao nga hi chi chu I hil thi mo nga hi a khoti lo vai le igam sung inam sung ha sat na hi ha sat na chunga ha sat na hung ki pi ting le email mading ei le ei ki ka ki to mo na tampi hung umji ei ja chu neu cha ka ga sei thin hin tin hi chi chan chu tu ni ku ki news mang cha a hil chet na in bol thei ho chu hin tin tu ni ku ki news ve a hin ngai lo zo si na chung che win ka ki pa in na bon cha win pathin in phat thei na bo jing taw hen